next year ni bagay kaisa inspiration mana umano akhir society ko jadi sa ang dini music ning hangkai ang jadi sa chance mang hangkai future ro jini ko traditional itu ko pamasa garo ko sa ko dam ninge tau khana se jini traditional culture pamasa gawo no ya ko sia ko tongo ambagai ang jini ko traditional dress Lono pun ang hadaro thangai so khana mo sago asuk mo hambai Bela na hambai chini contestant number 8 no hari jeng tabuk chini next contestant number 13 no koi nai bas kamu phai chini judges ni question of face kana ni bagai contestant number 13 Hello. Nini question hanke. Chang every time khanai beauty with brain. Nang bahika define khanai beauty with brain. Nambai ma'am ana question bagai te jo dulu phone ka ha ani dini answer ka amahal beauty with brain anglo sana mo je only beauty don't like education, general knowledge, and like we know motivate can manai we know jo manai they bahai ke to fana bus ka to manai ke ngobo to ba manai Hambai. Bela na hambai contestant number 13 no hari jeng tabuk chini next finalist contestant number 4 no jeng tabuk bas kango ringin halai nai bine contestant number 14 Contestant number 14 ini question okay dini jadi nono Miss Rignai select kaya jengtang nono select kaya dini nara tang quality stone dini Miss Rignai yang lain thank you ma'am now question sama bagai ang dini ismi ginay khangai 2024 Sound dorde. गिर गया Bela na hambai contestant number 14 hari ke jeng tabuk chini next finalist contestant number 15 no ringin halai na chini bas kango judges ni question of face kana ni bagai contestant number 15 Hello. Bahai ma to finalist ni. belai no ka tong ka Okay. So, nini question ka. To trans na rin ka ka. Bapari to. Ikin nang abo no stop kaya ni nang tama action na na. Ang trans ya wala sa ti. Sir, ano o question sima bagay gayde joto no no phun ka ha ani an next ne answer kha tabuk je drugs nai dong mani ang obono phurungnani bagay thanga hingke ang sikang o jagao parani borok rokno joto no ringgui o drugs ni bepari hamya chaya je tongtamno tana hadi hine ang borokno kaisa program khaye phunuknai hingaite jara jara tabuk serai rok mane sikla rok baksa borok drugs nai je hamya chaya tongmano hingkai ang obono drugs ko je center tongmani o jagao rokni bagui Hambai. Bela na hambai contestant number 15 hari jeng tabuk chini next finalist contestant number 16 no kashaw ringin halai nai bini question kamu sih jatuh chini bagai question abo
contestant number 16. Hello. Nini question angka nang tidi angka Tripura nin state Tripura bahai anu kisah shaik nara nang tam hini shaik nara naya borok. Ang sanay je sini rangsang ni Tripura ni borok. Orang itu borok sangat. Sahas haral bono coba kainai. Bila na hambay contestant number 16 no hadising tabok chini next finalist contestant number 17 bas kang ringin halay na judges question contestant number 17 Contestant number 17. Ini question hangke. Horoksa bering ya sa hangke. Boni tamo value to. Mane bering ya sa hangke. Botamo value tamo gift ngai na ba acha. बहुत समय है ना